Anya laki din! Ay na, talaga nagasat ni Layla iti asawa na. Apay ka di manang. Una, gaputaawan ti ubraan na balay na. Saan da paglabaan, saan da paglutwan, kan saan da pa'y apaginawan. Anya? Wen minda, saan ka nung arod akayat ti asawa ng hagtrabaho, tapno saan ka nung amabanog. Iso ang nagasat, takas labyag ti rey ng arod, ti biyag na. Dinagana sa tibiyag na no kasta. Anya nga rin niya jar aramidan na. Agbuya iti TV, mangan, maturog, ag cellphone. Kasta? Ay, naggasatan ngay no kasta. Ay nanako namon. Iso nga ammom kade. Lumuklok mag ita ni Layla. Gaputa saan ang mabambanog. Ken, pumudpo daw. Gaputa saan ang maininitan. Jay lamay may nga anak na ti asikaswan na. Nasaya at gayam tibiyag na insan nyo alaylay di sidong ti asawa na. Apay ka dinanang. Ay na, mangan, maturog, agbuya iti TV, kan ag cellphone lang kanaw ti aramidan na iti balay da. Anya? Wan, isutin baga ni Ikit yu amin da itay. Ay katsorte na ano kasta? Ay kudwan ah. Ay sana all. Makasara ka kumamit iti kasya klase ti lalaki. Ay dorbab. Kasano nga dati mangayat kan kakit lalaki kamot lang. Ouch! Anay ko, nanang, anay ko. Nakaka-hurt naman yung sinabi mo, nay. Na Wen, nay. Di yuman sang kay bagadayta. Kaputa, masaksakit anak. Wen, lalaki at nanang. Ng babae, tirik na. Aniya? Papanam ka didig na. Ijay man balay da anti Linda anti. Ay wala. Awal mo't siguro tinapanan na ita. Awan siguro taada ni Layla. Imposible mat apanawan na ida kat kasangsang pati anak na. Si Mangput aya ni Layla? Wen anti, kat mapan ko man bagbaga anti kasinsin ko. Taapay. Ay na, imbaon ti asawa na nga agawid. Gaputa na labas ti kinasadot na. Day talag cellphone ti ammo ng aramidon. Anya? Kunak man saan pagtrab-trabahuan ti asawa na. Asino mo't tinakaamon nyo iti day tanti? Ni Linda. Isu ti bagbaga na kanyak hindi na minsan. Umapal pa ingarod kano ni Mando iti kasinsinyo kat. Ay na, namati kayo mat ante. Ingkuri naman ati kinalaing na nga agistorya ako nak. Siyak ti kaaruba mismo dalayla iday, isong amok ti amin. Ha? Wen, anti, nagalasmat ngamin ti ugali ni Layla. Nakasadsadot, ultimo agluto, di na maaramid. Ti asawa na pailaang anagapo iti garden ti agisaang iti kanenda. Idinto tanagmalmalem anagtugtugaw laang ni Layla. Anya? Wen, day tatipod no anti. Isungarod asaan laanam na minsan a pinatayab ti asawa ni Layla ti kaldero da. Gaputa sumangpet, ket awan pa'y tinaluto a kanenda. Anya? Ay kunak lakit dinupudno adi na pagtrab-trabahuan. Ay na, mamati kayo mat anti. Dang nga ti asawa na no di na ket pagtrabahuan, nga oray mabambanog iti garden. Manmano ti kasjay itan. Ay una yan ni Linda aya. No agsao, kaslabiyag ti rey na ti biyag ti anak na. Idinto ta sadot mo't gayam. Kat ita, ibaunda pa yan nga agawid, gapu iti kinasadot na. Ay, nanana. Kunak man no kaslaray na tibiyag ti anak mo iti sidong tasawa na. Ha? Ngam saan mo't kanyam? Kapunta pinaawid da gapiti kinasadot na. Ay, jak amo Ay. Jak mat dinamdamag nga agpaiso, no apay anagawid itoy. Kan awan ti amok di tabiyag ti rey na adayta. Ay na, di mo manan ibaga nga awan ti imbagbagam nana. Gaputa isumat isang kay bagam kininanang ko.
Anya. Kat isumat. Ay na, numaminsan nga mina na di yulabsan tag istorya. Taamangan numabainan kayo laeng. Kas kumaita. Alaman do. Ay. Panawan ka dito yan. At dapay ngamin papana. Ay na, si ka talaga mando. Tilar aramidem. Apay ka di manin, madal. Apay atila ibagbagam kiniikit mo alinda. Ay sigurado. Kaguranak tumananday jay kapo iti inaramid mo. Ay na, husto lang, madal. Tapno saan nga aglablabas. Ay na, iti aming nga bagana. Kasla 30% lang ang tipod no. Ha? Ay na, gusto, ti ka nakakminda. Barang man mapabainan, ka nagbalbaliw. Namintakil nga ulbog, da dya kamsaktak. Dya kamaw, o sino tinagtawidan na iti dayjeng ugali na. O saan mo nga ulbog, da dinanang kintatang tayo. Ay na, nasakit tinakam ko iti dayjay amando, manong. Apay ka ti Linda. Nalabas dayjay nga inaramid na kanyak. Ininsultunak iti kastaunay. Anya, Kinunanakit din, analabasak kanu nga gistorya. ay nga main Linda. Ha? Ay na Linda, bumabakikan. Manay nayunan ti apom. Isu nga ikateman dahil kinalaing mo amang nayon iti istorya, way. Anya? Da kayo mat manong. Awan pa'y mati kunayo nga isakit dak. Apay ko mga isakit ka, kat naalas mo, darawid mo. Ay na, agyaman kakit diya, tanaano sakpay lang nga manong mo. Tanong sa balay, amangan nun natibabkan. Anya? Papanan nyo ka day, Nana Linda. Ijay man sentro ando. Imbag ano saan nga agto daw. Wen nga rod. Sakat importante ti mapan ko gatangan ijay. Anya ka di mapan nyo gatangan, Nana. Mapanak man naggatang iti bagas. Anya? Kit adumot ti bagas ijay ko tayaw. Nababapay ti presyo na. Wen ay na. Sa anak amang mangan itikas di a klase ti bagas. Agsakit ti tiyan ko ngamin. Pakarwen na ti ulcer ko. Ha? Ay, narigat ang agpaiso no kasta. Wen ando. Ken kaslaawan ngamin ti ramraman na bagas. Iso ajay nginginaan ti gatanga. Tasulit ti kwarta. Nana Minda, saan gayam amang mga ni Nana Linda ti lalakain a bagas? Sumakit ka no ti tiyan na. Anya? Imbaga na dayta? Uy, Nana, nasabat ko iti namin sa nakalman. Mapanaggatang iti sintro iti bagas. Gaputa di na kayat dagi lako iti kuop tayaw. Kumaro ka no ngamin ti ulcer na. Anya? Ay, di mo patpat yan dayjay. Kat no dito iti imayan na iti kalman. Imay na ngala iti bagas ko. Tawan ka no ti isaang da. Ha? Wow, naitatipod no. Iso adi mo patpat yan. Ngam, amangan no espesyal ti bagas yaw. Saan mat? Inalak ijay koop ti bagas me. Ijay ti naggatangak. No kasta, kung kunana laang, di baga na kanya. Katuan, di mo patpat yan amin ti ibagbaga na. Gaputa kumaro ti kinaulbud na no naduma. Anya lakit din ni Manang Lindaya. Apay ka di manan Minda. Imbaga nakit di kano kiniando asaan kano amang mga itiralakaan a bagas. Gaputa kumaro kano ti ulcer na. Ay na, baka naman itirik, tamnog na kam. Anya? Dilakag bay namang ibagbagay ti kasta. Ay na, lusyak ti mauawanan iti maisaang. Mabainak agsao-sao. Day tangarod manong. Jak amo kini Manang Linda.
Talaga adyak maawatan ti ugali na. Namintakal nga ulbod. Manong Duro, Rasayan, Mike. Tembay kalinda. wen manong, umayak man bumulod iti bagas mo. Naibusgayam ti bagas mi, kat nakasira ti kuop tayaw. Ingka mga lang itirik, kay isok ka nam. Ah, manong, Talaga, anamin takil ka nga ulburan niya. Apay, ngayon ka ibagbaga, di ka mangmangan iti bagas, akas iti lako iti koob. Idinto tayo ijay ti paggatangam. ha, Baliwan man na itang ugalim si Kalinda. Apay, anya ti dakas na, no indiritsom kiniando amapan kabimulod kiniminda. Di mo kumainbaga, amapan kaaggatang ijasinto tinginginahan na bagas, nyakan. ha, Linda, sadde nga mo nga ibagbaga as sumakit ti tiyan mo numangan ka iti lalakain a bagas. Tay sumat ti kang kanam. Tanumangag ko peleta. Ay, jak ag pangado ang mangisilsil iti irit di tangiwa mo. ay, napalalo mo't ni Manong Duro. Kaslawan ti panangipatag na kanya kakabsat na. Abay ka di manang. Ay, sa bagay, sipod idi kat adayo tirik na na kanyak. Si kalaang ti kayat na. Abay ngamin aya. Kasano, kat kunanakit di at pakanenak kano iti irik. Ay na, kasano ngamin adi makaungot ni Manong. Kat imbagbagam kano adi ka mangan itilalakaan a bagas. Idinto ta isumatikat gatangan yung mutlaang. Ha, Nakababain ngamin day ta nga ibagbaga. Nang runa no kas iti kada tayo amaawanan mutlaang iti maisaang. Auntie, nagapit ka din da Manong Julius kan andoy timulad da? Juan, idi namin san alawas. Ah, nasaya no kasta. Kat manungay ti piningay na ando. Ay kat dakkel isungarod ti kadakkelan iti bingay na. Kat manung aron. 40 mil nga rood mando. Iso adakkel at talaga ti kwarta na. Ay nga, dakkel nga ron ati kwartanan no kasta. Ay kato na. Ngam, puno ka ti dayta. Di ka mamati? Amangan mo't nukon ko namlaang, auntie. Ay naman do, nagdamag ka pa'y langarod, no di ka mo mamati. Gaputaan mo kung ti ugali yun, auntie. Amangan no sinubrahan nyo man ang timpa kayo. Ando ba raw? Manungay magtayo na bigay mo kinitata Madulyos. 4,000 nga rod, tata. Anya, 4,000 lang? Uwin, tata. Awan ti mabalin na. Apay, 4,000 lang. Kaya ano mo tinaapi iyo? Ado nga agpaiso, tata. Ngam naranaan na tinababa a presyo tinatay. Ay, dahil talang agpaiso baro. Kung nalaki din nun nangina, aging kaita. Nababa nga raw. Idi saan kami pa nagapit? Nangina. Ngam hindi nagapit kami. Kilata bimaba. Ay, yan na kinamalas. Malah, talaga kasta baro. Hindi ka maupupay. Talaga kasta tagmula. Nuraduma, tumama ka. Nuraduma mo, saan? Iso nga, anos lang baro. Uwin, tata. Kitagyaman na kiti balakad yun. Manong Doro, diyo ka din naranranaan ni Ando? Narana akong may diagsapa. Apay ka na. Diyo dinamag no puno a 40 mil tinabingay na kinibayaw Julius? Kanya 40 mil. Ay talaga na ita kamsat mo. Di mano na ni dyan langit ti kinaulbod na. Anya? Kanya 40 mil. Kinunando ang mismo tinangibaga kanyak. At 4 mil tinabingay na. Ha? 4 mil laang, Manong? Huwag ka raw. Huwag puta naranaan na tinababa ang presyo. Ay na,
Awan talaga dayjay ama ng Linda. Awan na talaga ti husto, kadag iti ibagbagana. Ay, huwag nga ron. Ay la, numabagaan, kundi sangit. Ngam nubaybayan, nalabas nga ron, ti kinaulbod na. Apay ka di Linda, di ka matagtagari dito. Manong, Ada ka di pareko mo. parikot ko nga rod ti balay mi manong. Ado ti malinisan, gapo iti narabba ijay akin nga to iti napigsa ti tudo. Kaya dalusan niyo pareko ay da ita. Ay, day tangarod manong. Saan mi akabailan anak da kami laeng. Pinadas ko tinagpatulong kadag iti kaaruba. Ngam di damot mamati kanya. Dayta, ti pagnakmam si Kalinda. Agbaliw ka nga mina. Di ka agul-ulbon. Tano kastama ka na yun. Di nakapatyan no adda ti dumteng arigat. Ora siguro agpaypayapay ka jiteng nga ti kalsada nga agdaw-dawat iti tulong. Di dalat tamamatiking ka. Iso nga agbalbaliw ka. Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.